Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News, twizere ko mumeze neza cyane. Munkundire tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twari twabagejejeho amakuru avuga ko FARDC ikomeje gutera ibibombe mu Minembwe. Kuri ubu ngubu rero tubazaniye breaking news, aho ivuga ko bino bitero nyine byakomeje guhitana abaturage ndetse bikanangiza ibikorwa remezo birimo na radiyo hariya n'ubundi mu Minembwe. Turaje rero turebere hamwe byinshi ku byerekeranye n'iyi nkuru, turagenda turebera hamwe ibyangijwe, ikindi kandi turagenda turebera hamwe n'icyo abasesenguzi bamwe na bamwe bagiye batangaza kuri bino bitero byagabwe na FARDC, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tugende tubana 5 kuri 5 mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye hano kuri Deep News TV. Kuri ubu rero amakuru atugeraho haravuga ko agace ka Minembwe kari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 9 Werurwe 2026 kongeye guhura n'ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Abaturage bavuga ko zoherejwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibyo bitero kandi byahitanye abaturage benshi, binangiza ibikorwa remezo birimo n'iradiyo y'abaturage iri hariya Minembwe. Amakuru kandi atangwa n'abaturage batuye muri ako gace avuga ko urusaku rw'izo ndege n'urusaku rw'intwaro ziremereye byatangiye kumvikana mu masaha ya mu gitondo, bikurikirwa n'iturika ry'ibisasu mu bice bituwe cyane mu mujyi rwagati wa Minembwe. Abatangabuhamya bavuga ko ibyo bisasu byaguye cyane muri Satre, aho bivugwa ko hari hahungiye abaturage benshi baturutse mu mihana itandukanye ya Karingi, Bidegu, Mikenke n'indi ikunze kuberamo imirwano. Bivugwa ko bamwe muri abo baturage bahise bahasiga ubuzima mu gihe abandi bakomeretse ku buryo bukomeye, n'ubwo umubare nyakuri w'abahitanwe n'ibyo bisasu utaramenyekana cyangwa utarajya ahagaragara. Ibyo bitero kandi byangije radiyo Tungane, iradiyo y'abaturage ikorera muri Satre ya Minembwe, yari imaze igihe ifasha abaturage bo muri hano mu Minembwe kubona amakuru no gutanga ubutumwa buhuza abaturage bo muri ako gace. Umwe mu baturage watanze amakuru yagize ati, aho ibisasu byaguye ni ahantu hari hahungiye abaturage benshi bavuye mu bindi bice byugarijwe n'imirwano. Ni agace gatuwe cyane kandi kari hafi y'ibikorwa by'ingenzi by'ubuzima n'uburezi. Satre ya Minembwe ifite ibikorwa byinshi by'ingenzi birimo amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza, ibitaro bikuru bya Minembwe ndetse n'ibikorwa by'amadini n'abihayimana bitanga ubuvuzi n'ubufasha ku baturage. Kugeza ubu nta mubare wemejwe w'abishwe cyangwa ibyangiritse muri ibyo bitero uratangazwa ku mugaragaro. Minembwe ni agace mu duce tumaze imyaka myinshi twugarijwe n'intambara n'imvururu zishingiye ku moko na politiki mu burasirazuba bwa Kongo. Aka gace kandi kari muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, gakunze kugarukwaho mu makimbirane ajyanye n'umutekano w'ubutaka n'imiyoborere y'inzego z'ibanze. Hari kandi amakuru avuga ko ku bufatanye hagati ya FARDC n'imitwe irimo FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abarwanyi bakomoka mu Rwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu cyiswe Wazalendo. Abaturage bo mu Minembwe bavuga ko ubuzima bwabo bumaze igihe kirekire bugoye kubera intambara idashira. Mbere y'ibyo bitero bya drone, abaturage basanzwe baragotewe n'imirwano ibakikije, bigatuma batabasha kugera ku masoko cyangwa gukora ubucuruzi busanzwe bubafasha kubona ibibatunga bya buri munsi. Abaturage bavuga ko ibyo byatumye benshi babaho mu bukene bukabije n'inzara, mu gihe abandi bakomeje guhunga bakava mu byabo. Nubwo amakuru
akomeje gutangwa n'abaturage ku byabaye muri Minembwe. Kugeza ubu inzego za leta ya Kongo ntiziratangaza ku mugaragaro icyo zivuga kuri ibi bitero bivugwa ko byahitanye abasivile ndetse bikangiza ibikorwa by'abaturage, birimo na radiyo yari ifitiye akamaro gakomeye abaturage bahariya Minembwe. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa no kuri Deep News TV, kandi ikindi mukanibuka kuduha ibitekerezo byanyu, igishima ndetse n'ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Amakuru yo ya Deep News TV nakagaruka.